Dobro veče iz studija televizije Sarajevo. Iskreno vas pozdravljaju Mebrura Topolovac i članovi žirija koji su pažljivo saslušali sve kompozicije. Dragi gledalci, dobar dan. Kako je ovo prva emisija u novoj 1989. godini, u ime ekipe emisije 7 TV dana želimo svim gledalcima sretnu novu 1989. godinu. Također, mislim da možemo uzeti sebi za pravo da pozdravimo gledalce i u ime svih radnika radio televizije. U Zagrebu je danas preminuo Rade Vujičić, nosilac partizanske spomenice 1941. godine i niza drugih ratnih i mirnodopskih odlikovanja. Bio je borac prve krajiške proleterske brigade i učesnik bitaka na Neretvi i Sutjesci. Sjećam se, ovo je insert iz, i ovaj drugi, dakle ne znam da li su svi, jeste i ovo je, iz filma Veska Kadića, Diplom. Od nas još samo topli iskreni pozdravi svima.